okomenyo kuya kego chenu ritukuri juma chinsa ibere chabo tuko no moiroroye ritukuri juma tato chinsa isanu na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bumobero na buo obonda bwao. Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance Area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ime naisiko yorogongo rwagusi abasubati nabange bakora emeremo eri kageire kobanero eyabasacha Chonya konya mataro musocho Richibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwobo wenya wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange ande karagwa chine ntobwate chi machine chigo kumureka chiarora inkikero bobe chigo kumureka omubero omugima gwansero omotu mbaka inse na ichigo totengi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo nwana abane machine yengo murekera yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikasomo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chikobwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese kara gwakire use kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Oh my
cy'umuriro bereka sengeto cyandizi TV ngaida n'urugero abana barariya kurwa orugongo rwabusi nigo ngukumanya buna nigo abarari bonsi banyari kuba bagwesokya ense egima ya Kenya ryo korobekana ensengeto banyore obusibore bwabo ayaniga gocha maiga yaban abose abarikia mangana nyora chingoma weterana n'abanyanyimbo enga kiyokorobekana kakero bakunyara kuba bakumanya abananchi arya agendretse anina muno enga kiyokorobekana kwe abose abasayibe kegoleke abo mekanje buna Gen Z ngiga nabana bararibe bitaseni kurwa orugongo rwabusi ninchiko nyara kuba ngokwana negati yabo banyara kuba gotebya narari ari baganeti bose ningi cyagera besokya litwuri rero elyo kunyara kuba korobekana ende banyara kuba kunyara obusibori bwabo ngiga nimbwate oyo mobo okurukuna Jafet ngangara rutebya ingi cyagera bwesokya esengeje yo korobekana sabaridara Jafet ndubi kirumaga station te FM itkulere mane to sokya sokoro kudanego asenge to aracinchira abarikemana bakwa bagusagana anamone kerbara semere mayaba nabono to arama ryo arikisemo nakuru muswati nabaka kuri sasi arenga samandamano tali ntora ndina baskari bali ba kunya ko identify asenge jana be none cyanga kigo kino muradiare na ba kwalite ba mistake bakoma pali sasi wala to asogera ro kubikeye mindebi nando kibosiga ga ko sabe serikali eto maskari nande nyara go torenda asenge joje mu koita bali mu okora ngolendo go kigotigara o kigotwa amangana ali abato maidone kuri binyoro ma ega siya baradini ga serenge mono nabego ndana nyabatena tigango abantu bose none serikali esika bari kibamangana asinga ndugu bwa dowe na mondo ndega sitokora asoko inform abantu kedike biyamono igobona obunangende tukumanyiga abana barari barense mwegaiga bagenda tukumanya akikiagera besokya ne mono litukuri rero ebyo kurobekana ego abangi babo nigo bagoteba buna gose nigo tukunyara ko batugwesokya eligoteba buna teribuya abaragia kuraswa gusegwa kwa masasi teribuya abaragia utaywa obusiburi bwabo ariyo konyora ali baganeti kurwa anene kunwa kurwa sabanyanyimbo nabo igo bali baganeti gotwa amangana maya na egendret na gosebunega neiri igonto kwate egati yabo gaigati abandira gutumanyanga ingi kiagera rero besokya nande kirenga cyabeke nengere kiekeiga na inchengo kusami omingo indomo raliase gazeti ya The Standard ega nongo akachibicha nanjerere nesoki ko andamana naba minto kogikeria keria tokorora togweterese field ye karto korama abantu ba korama andamano tokora coverage ego toka baskari mbale baonya gotutianera ngainuka ruga tango tusaleli mole ebiombe mbiro abya abantu mbaro na barabu bago ikabaja ko minyokia abantu bali bakondamana ende bagaraga bara tonjukera nindu baja gotorwani na gotoboli ngangi mo koraga chibichane cha kimogwaka igo toko badenga aki indu nega story buna nainu mole gasi ino igo tali bya konya gotutianera bono ega tokoruga tokana torre county commander eto tomote bya mangana ali togwetera na bo igo to era torro bisi to office ya county commissioner na era tomote ya mangana ali togwetera geranya ko baga ko onya ba abanyanyimba aba keko geranga tali bonzi mbaro baraba ya nende mbaro baraba Thank you so much. Mildred Chengoro kwiri kimauve ngokora negeta seni yeta television. Aritukuri rero nigo twesokiria sobonge kigima edinde ko gikeria ebintu biria bararia tu abere to gwetera anene moro chinga kitorase okorobekana gosto kabo okorobekana okwega. Oise kuri area buya ntunigo togosoka n'ichi camera tugasoka n'ichi stand. Tutobwa ati bunduki, tutobwa ati kendege kworo kingantu nabasaria. Inki abanyanyimbo bagotoboria chinga kitorase mirimo yeito. Ninki gekogera tokogosererigwa chinga kitorase mirimo yeito. Bona tugatebire igarero serikali toborindi boisaine tubuna baliki bamangana maya we are just messengers tunigo tokoene kyanga twaretira aria okorekana totariko bisa totariko rusia totariko menta egento kende nkeringa bono tutorigo chikobo era kende gionsi tunigo tokore mirimo yeto professionally then onye mutagete rorigo tokora tokore twensi moche rori mokore na mutagete niki kiagera rero anene mono ayo no moraria wegeta seni kiagete mbe television niki kiagera wesokya na korobekana iliko nyora niki kiagera yake gima omori kominto Mildred Momanyi nchengoro kwa Brian Saginisena itanganike gima togo bore gocha sabali kwa minto bonse sense ya Kenya bali batigire chingo makubwate kana no korobekana kwenda kwenike wa sense ya Kenya seke kolikeria ya agency oyo minto Mildred amatukabonge tore ngana basigari bago cherasa
begete tageta sabari na igo kyagara rero into banyane twese twaro muri kuminto kura sisa machana kuri Catherine na tigero chimba macheri sasi asoko gorokwa na igo twesoka rero kunyuria serikali anene mono kunyura banyanyimbo ngana intune gasizuru bari gasiyabo na igo korengana na machiko yigasi tumanyete kitobwenda gukora igasi ho yabasiga no tubekiro borendi chingati cyose kyagara ntundu kwati magosa ndosi igasi tuno tutumire no mwana inchi tumo tebegenda kwane kiwa nabigo tomwa mangana onster gomento suru skende gyosi wo minto milde mumanya samotkaya iga basigari ne bujya babwatiri chiko bamanya nga muri kyonde bwensi tergo gukora magotari mamocho tari aya yaguchikumanya ikigenda kwane kiwa oni baro basiru ko kwanera neke gori kigajensi na itundu bwatiga seito work on behalf of mwananchi kumanya na kineje kaya kyagendera amangana bunge kyagendera kaiga bugata kumuchibo son kyagendera iko na ituna bana ya binadamu tukage tuwoche ruwa sentera ende yose ndemelde iko bano omwacho muri ngende to kumanya buna ngende to kumanya kaiga abana barali bonsi kurwa orogongo rwa gusina ndiko kumanya buna nigo okorobekana kogendete ense ya Kenya yonsi engaki abarali basokirie likorobekana kubwatikana ngana bamwabo nigo bago chwata bakonya ko bago ituna banyanyimbo anna bangi banyara ko bakora so amasasi ntubwato munyangongo gaiga oyo guchuto manyanga nikiye kogera ere aisokia mbiyama sana ayo mentomere rede mbiyama sana yegano ya sagin ko Thomas korwa eta television aigana nchini gona yuru robana mono aso ko songoga maiga yo konyoranga twachakire ko ituna chimbeba abasigari mbwati maskani nabararia namoigo abararia mbwata maskani kyagera bararia bariko bogori bondoki bariko bogori magera agento omuraria ko bogori iga ko bogori akaro kende kamera yaye na ne karo kende bogori simi yaye ebina bya ko bogori yaye kalamu ndurutwa one karo konyora to ko report amangana aria atakere kumanyi wabantu omusigari maguru ensemo gusaba sigari ensemo baza kumnyokya bararia nabo igo mwiso bakora kubato kamasasi baumiza abantu baminto gusikaro kende baita abantu baminto ekene kente kebe sana na ende kento kende neki abasigari bakenyaga bari kubwatijiko njero ndaterange bonse bari kubwatijiko igo barotenga abana habari ekaba kuba murika igora kuote banga aisara nere y'abakatolika bagotebaiga obwo bokumbwata okube bibyane korocho mwana habari agwita asore kwebwatirira yare nara korete kento tengo tangasa gocha mutagwanja moto omorembe ekento kende ngusabaiga mutakubwatijiko ekyaraba abana habari igo baire freedom na ndire katwe baete ngakimuta ketose katibere ekatibere osibya kabisa nkoboriga na totebanga kero kende mumuguliri atwa tiri murabo gore rwe kyara no banyene na kurugorora aliye sarigeti mutagwanja moto omorembe to abantu amangana ali bakane tikorra ekyara mbusa twanye kutangasa ebintu litokutangasa mwato minyoki litokora lya mangana mwato minyoki intu mutago toero omorembe basikali hapo igo muraba sandu baito na ande ntuntu banjete lakini nkegora moto kone chindeba ngodo tiga morto kore gasi yaito omutagete twanza kuburia magana twanza kumyoka naino ntuntu ri kumyoka naino lakini zotige tokore gasi asomorembe ntuna bararije gasi yeto tonyo somete byasa nyone to ekarto kibituo byeno garia twanjire twasome twakora history kurumaria jagano kwego ni ene bintu bese maria na magoko ni maria session gosene tango kon gosene busa gosene enya sorno kon igomuraria soime momo eri bagaria aye goseri yabo bakora mangana abo banyore information gwasemure abarali mukora na barabo babu atikende kerema minje yaino aba banje tsa oyo no munaria sakiri gero Thomas kuri ta television yamano oyo no manyangongo nyariko bagagotebya ibirero byaye erebuna umuraria geninde gaigano yo mintonde mo Steven kurugeta sen Kyandizi TV andake tigato tebinga ninki kyagera ere aisokia kurubikana ya sana njemna batame goro konde mo Steven na tani gote abanke libuna lerige tuichante go chaiga ntugo atimako ko umwancho muri ari kare twacha yesengencho e wiki ayeta ntogo agati kare to rabuna Catherine Kariuki omurali gwensemeri ya Media Max kagwa kuri sasi Natali elimo age tumara gatata soko goro kara segasi aye tokwe boli buna onyo umurali kare abegete uniform yaye mugaso kagwa kuri sasi nabaskali era ababo tukarona kierabe na kitoge kirero twakira sobomo odyabuna nabarali ntubwateri ogina ntubwata amaboli ngati ya maboli butokoboli naki muskali kiritanga nete ko bakagoita Catherine Kariuki so kumaka masasi ara gatatu nonye kali nageta resto ko boli boliga egi yakabere imochoti abwate ere kubwate kamera yaye na kubeke reflector yo borali imochoti abwate sekeri na kitoko bali kuna ebikore bimbiri biyandora abarali bande bakubwatu na kubwatu batabwati imocholinda lyonsi omwako etandoro Ashad Sharif omurali ko rwa sense ya Pakistan ochite Kenya kagwite rwa iga sense ya Kenya nonye ntoma itime cyanduki alenko rwa sense yaye yo buna abarali to tebna amagi maito naro naraso kuoba tokoboli serikali iga gaki tonyare ko batogoseka barali gaki
to ya barari ribaga dio kokore gasi yabo kibara se gasi yabe sengencho ebitoko liginto likweri eto tabuna segeta asaregete twakonyire serikali rinde kurobekana nko banse mogete eto tabuna na magendero tali asigete kare mwakura magendero nkubeka tore serikali ya CTV asigende ke tole bone gasi ya itona ende mogo toncho kande mwacha kutumiza ndo kogoka pipi agitwe sokire serio gedi mogote babuna ituna rinto bwata mo bwaito na serikali kwikenya rikoba gutugwe senjekeli to gokora ndo bwate freedom of expression, freedom of information wekatoye kuo kusobosi borobu na litora tware Kenya rengi ya akuna koko boli kwane buya mono sana uyo mto eri andaki kumanya Demono nchengo teba ya singi nchaba mito bakwane. It is very simple. Our skali abakomunyokia baralia mbabu at the know-how was the knowledge of the articles that are provided for asomuli kibwa mangana. Aba bande basomete nkwanya ko rabako bamyako because imbamanye tegana kiyo moralina bwate right yae eyere under Media Council of Kenya articles of the Constitution nabo freedom of speech and freedom of expression. Igo nchoko boli kwane abatereri be bikosi by'abanyimbo bira abasikali abandi abanyimbo bande n'ikigundi kinde babasomi nk'omuralia is the most professional and learned person in this country. Kuya mono iyo mito Hillary Kennedy korwa igisa FM ya mona seri bage egendo kala kinda tebensen kalina ki abasikali na ubago sekia abantu bakorika news asengencho mejeri na ubago chasa abantu bakorika news bakore gasi yabo ndundu anako imoka togenda ngatotoke ko Central Police yaringa na watu na ubanye tego chasa toka ba maandamano ito bacha ko tochegior like for instance ngikera garo moskari ko tumeke bullet koraso monto ole harmless the only weapon yabwate ne camera ngyo ne karamu ngyo ko morasera nserendete yo oranyane ko deal nere ko bwa ko morasa ko after all nki akoro ko mo deal nere igabonde ngando to tete bonde ngakari naki brutality yabaskari go ikere muna toko kwana igabonde nganto manyanga ki bari barase to muri kyo K24 mbara byaba bari bare nki omo editor mashari ga itakora tenge ko bwatu alafu to manyanga ki to hakikisha runa ki kere to kaba maandamano ntore safe abambo atangane ya mono sana Hillary oyo mtopi usibiyogo andake tigara to manyanga nikiagera wesokia ai buno moralia anema no kuroro bongoro abusi asante sana Mildred again tege tangani nigonge chiri sana again tege tangani neke ukeringa no nincho yo mobo na beta tak eke no ariko koregas igege ntongo ge chungeringa aba minto bari bagende to kora chigazi buna bono tonyo to muisi ko riyo nyariko baga konyora chingo magigari asense mu yanakuru aina magosa mabesana again to kende eserikali inki mungu tubuni because egasi itoni ntwa maiso na boga amato yabantu abana inchi ko manyiki kegendere tane mono asense ya Kenya na nditi nyorugo niko tora abakane ase serikali after the three arms of the government we lie just for the state members nkito ko bunigwa so tutete ko bori ona ito tonyoro bwene bwaito na ndite korrega serikali oriyo nyata ko bakora magoso ari umuskali uri kuraso mwisi ko ndamasasi atatu igonga ne target igonkunya ko ligi gutore this is wrong ige serikali inyara ko ko imukia bose kunyara ko bekorende level yabo nabo ko myokera ini yabo na intwe egasi ito to gukora ko ne kinga niko to gukorega asi buneta kere gukorwa buya mono sana Jomba angi andake to manyingi kiagera ai wesokia gocha kurubekana okay nchikuru kujob mangi kurwa station and DCTV kore tando murobere besa kina boy gonkore tanda mangana maya engana yagera nabagingo wesoki bene kurubekana na sengencho aba radi babere bagochererwa aba radi babere bakunererwa chinyomba cyoburalia nchibwa atibosigoleza amatukarero wegurenga chinyomba cyoburalia ko goserere gutire ne serikali nkonya ko goserere CTV ngangu basie kibale no kurubekana okomba ndateponya ora chinga kichingo mwekero bako mulikira akoletera mangana ya sentira mase ndo to sabankelinga serikali musiki abarali asengencha abarali na ubagerete abantu bakumanya amangana aya onsi muti ukwaneke nande mwakwaneke engake ya mwate bangangu sikamura musiki tabarali lakini mu gachinga kichinde mwa mugonchele tutayetenga mutenene na kelimo kukwana nabo yo mwana kinga abarali nkonya barabara busuna ndege to kiyo mwali kelinga abarali babere bakonya bachinga kichingo nguli bakuliga information konya rango murali yako genda ase osino muntu orase serikali obaga kulinu obusigoli koliko koegwa amangana ali akaneti nane to ganetinga abarali baegwa amangana onsi bakanete elinde babe bakumanya abantu ikimoko bisa na kitoga netiko mananki ikimoko bisa mutayi kukwanira abarali elinde baba kwenda kinga kumanya bara abantu ikigendera ndema ya mama sana
oyo minto omenge kwa TV mbiono Mildred sama litanguru kwa Wilson omenge kwa TV oyo minto anje na chireli tkolia lero linde ncheko batana na ba minto wa sense ya Kenya tobe tokogenda ba minta ne serikali abono kwenye bodia ebekeko sika ubu sigole wabariki bamangana majya ase kurobekana kwa bere kwa kwene kwa matkabere kagweta niko mwanabari usaba na habari ase chinsemo ao babere bagwetera mbakongwe kero bagendete kumanya ba Kenya abono gukora emirimo yabo bono niko tukumanya serikali nga chinsa chaikire babe bago sikalichiko lya constitution y'ensete ya Kenya lya bere likwenda na obosibore asaba na habari gukora emirimo kelyo katoko muri serikali galinga spare the message mwana sana. Hapa tuko na mwenzetu Crispin Otieno, wengi wanamjua kutoka runinga ya Citizen. Leo hii tungependa kujua ni kwa nini amejitokeza leo hii kushirikiana na wanahabari wengine ili kuandamana. Crispin. Na maasabari tankoro kwa Crispin Otieno. Mimi ni mwanahabari wa runinga ya Citizen. Siku hii ya leo tumejitokeza kama wanahabari kote Kisii kama njia mojawapo tu ya kudhihirisha ghadhabu yao dhidi ya maafisa wa polisi na vile vile serikali kwa kukandamiza jinsi ambavyo wanahabari wanatekeleza majukumu yao katika jamii. Hii leo tunafahamu kwamba katika wakati huu ambapo maandamano yanaendelea kushuhudiwa kote nchini, tumeona wenzetu ambao wamekuwa wakipigwa risasi, yule mwanadada ambaye anafanya na shirika la Media Max akiwa amepigwa risasi 3, na vile vile tuliona wengine wakiwa abducted kina Francis Gaido. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kwamba imefika wakati ambapo inabidi tujitokeze barabarani kudhihirisha tu ghadhabu yao kwa serikali. Ni jambo ambalo halifai, licha kwamba kazi yetu ama katika tasnia hii imeweza kuzingatiwa ama kuangaziwa katika ile Constitution of Kenya. Kwa hivyo ni hali ambayo kama wanahabari tutazidi kuikemea, na tunataka serikali iweze kupata ujumbe huu kwamba wanahabari wameghadhabika zaidi, na hatutakubali kwamba licha ya kusomea kazi hii tunaendelea kulengwa na maafisa wa serikali, hususan wakati huu wa maandamano. Ni jambo la kusikitisha kwamba, kwa sababu ni jambo la kusikitisha sana, kwa sababu sisi pia ni wananchi, vile vile sisi pia wengine wetu ni wazazi, wengine wetu pia ni ndugu, kuna dada zetu ambao wanafanya kazi hii. Kwa hivyo tunataka tu serikali iweze kuchukua hatua madhubuti kukomesha taswira jinsi ilivyo kote nchini. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, kutoka hapa tutakuwa tukielekea katika ofisi yake kamanda, tutakuwa tukielekea katika ofisi yake kamishna wa kaunti hii ya Kisii ili tuweze kuwasilisha jumbe zetu kwa ofisi hizo mbili, wajue kwamba tufurahii kuona jinsi hali ilivyo, sio tu katika kaunti ya Kisii bali kote nchini. Asante sana Crispin. Tuko na mwenzetu hapa kutoka runinga ya K24. Momanyi, hebu tuambie ni nini kimekufanya ujitokeze ili kuandamana na wenzako? Shukran sana dadangu Millicent. Kweli vile umesema, mimi naitwa Bwana Ombaga Momanyi na mimi ni mwanahabari kutoka kwa shirika la Media Max nikifanyia runinga ya K24 TV. Na leo ni ukweli kuwa tumejitokeza kwa wingi kwa sababu moja, mbili, tatu. La kwanza, tuliona mwenzetu aliweza kupewa risasi kule Nakuru, risasi 3 kwa mwanahabari aliyetuna karamu, kitabu ama kamera. Sasa risasi 3 ya nini? Sisi leo tumejitokeza kuambia askari ni ndugu zetu, ni marafiki wetu, lakini tuweze kuwa na ule uhusiano mzuri tumekuwa na wao kwa miaka mingi. Tena jambo la pili, kuna hili shirika la National Government Advertising Agency linalotumika kupiga vyombo fulani vya habari. Kama vyombo fulani vya habari akifanya vile serikali nataka, basi awapatie yale matangazo ya serikali, na hiyo ndio inafanya vyombo fulani kuadirika, na wanahabari vikiumia ni wanahabari wanaumiza, sio vile vyombo vya habari. Pia kuna jambo lingine la Communication Authority nalo latisha vyombo fulani vya habari. Ikiwa habari fulani itapita kwenu, basi tutasema. Hatuwezi taka maneno kama hayo. Hayo ndio yametufanya leo tujitokeze tuambie serikali itakuwa sharti ya pige kikomo. Asante sana Momanyi. Tuko na mwenzetu hapa kutoka Getembe, labda utuarifu ni kipi ambacho kimekufanya kujitokeza hapa ili kuandamana? For me, what I can say, asumuntu weke usiya abantu abange sana wikaboniga namone especially abarikiba mangana babiri bagocheru sana nabo igaba nyimbo mbali gochibaira kinga cyabo ko ne kinga nkole nabare abarikiba mangana yakora ntubwata bosubore
boko ne kinga umwanchu murge nero berga konyora ana mono amangana yiga ons kore nero biya serikali go chiakurge angane yiga mechire moyo ko ne kinga babiri bakurenda ana mono oboene nabo go busubure go bari kiba mangane ge kore konyora nga abari kiba go chiro karbara simirimo yabo ego chiabe ga sien kong sana yigo bone serikali go ne tukurge ria angane yiga nya ko bakurenda oboene bo bari ki eriko ne kinga babiri bagwatuka amangana senchire yake no bwasyo ya mono sana uyo mto Conrad tutebya ngo ngi kyagera wesokia iyo kogro kwa Conrad Mwesi kurwa Ndizi TV ikikiagera ne sokia ne kemonga serikali ya berge kumere y'abana bari gwetera sabo byombo byabo bya usalama twarorira mangana akakoreka na for quite some time na nigo togo sabanga batige abana bari bakore gasi yabo eyiwe kanya mna oversight bigasi etono ko ena na maiso ndundo bwati esila ende yonso chigutuma muntu sokara muntu kende eyakabere gyansokia ninga media owners go se abchimbosi njiro robia chinya kabachikunerera wakasi babo wetera asegasi eri babo kora na story gede gwente gendembe because of one two reasons because in India aligned na murengo gete India aligned na bantu gete so abangano bakonyara gukora bakunerera professionalism ya bana bari na bari bonsi bare ase ebyombe bya bari so nogo sabanga abanta bonsi kunyara go chamo tukana mangana ya asobotingu erinde binde binyara ko babikoera na bana bari banyoro bosibore bwabo bokorega ya mono sana igo bono omwanchu murigeria bulangu gendete ukumanya igo tole obugatagati bomochi obusongo engaki abaliki amangana abanyare ko babagwa esokia elio kurobekana ntubwate umusubati oyo mukuru wa egetaseni kya Inka FM tigara tumanye ikiagera bwe esokia mwanchu murigeria egetaseni kya Ndizi TV gitukerira rero ni otanya go esokia sobonge eliko bwatara na abaminto ensengima demonstrate asengencho egati abaliki ni babaire bakomiswa chinga kya maandamano abere akoreka nense ya Kenya na sabo igoko mochi abanyanyimbo bali babere bakomisa abaliki bamangana bali bakore gasi yabo nege ntonyare gusaba serikali ne tonyare kubwatara na sencherengia erinde ekera abaliki bakore gasi yabo banyare gukore gasi yabo ke boikirana n'abasigadi barabanya gukore gasi yabo ke boikirana na inde na sechi sources ditokora chi story mbakonyara bago to compromise batu digatokore gasi tuke boikirana muna tore train na tobe train yes ya mono sana uyo mto Florentina uyo mto kora tumanyango ngigwe sokelia ntengoro kwa Aaron Ototo na ingiri ku Rugatembe TV and Rugatembe FM nitgo dia rero etoko gwatrana na bakenya bonsi go sabara dia bonsi asense ya Kenya asenge tekatanga ni kugikiria serikali na kupochia serikali asenge njoyo gotiga gwegerera abaradia akinjira nimwe yabo yabatambe ngindo gendi ya kabere no kubodi na ndi omurali yago cyobo muya ase serikali none sabanyanyimba abayiga nekero baturangiri barabata etenga tokwa nekeri batagete go tubaikeri amangana batagete go cyasaba 90 osinekero to gukora na itumu na tosomete no bumanyi bwaito ngiye karakara to gukora tweto mete ndo tweka aro to koboroga na abago cyasa serikali go cyase abanyanyimba go cyasa bwatani lakini magega yaye baturangiringa banyora marubari gange press conference bwate press conference aseke moja saa 2 ose saa 3 ose saa 4 egere to nyaraka batu kokwana n'abana inji go gukeri abana inji igekero tenga serikali nige to tagete ose abanda bonse go bato tagete yani bago to gane kar bato tagete kore ndo kartore gasi edu abatambe banyora nga mbato tagete igo egendegyo na kitoko nyaraka bato gukeringa ki anye kerenga abarari ne 4th state to kubwatira na ase ogokonya inse ya Kenya aso gukini inse ya Kenya senjere ya mose yende tigatwanjira n'ukinga kichonzi nande moto ndebwanzi okokora ibintu bibisikanete oyuno monto obwate egangembe ocheza abana inji anye korokinga egento gokora ne kebengeta geri kororagana ase abana bari go bari gibamangana batageri gotoko ige kine gente kebe ni gotagero getige ndonyo korokinga ne gento gokora kerekeronge ekine gento obwate kwariga na bari gibamangana bakebwate gakara ne gete kerenge igai ko manyine karo goseria bararia egrota itia bararia se emerobari yao yabatambe gemeletinga aibwika kuume yao no ibangetenga kerio gokora ne kebe nani ngebwenerete sana uyo mto kora tumanyango niki kwa Mirabula FM wacha wesokia ulikorobekana shukrani sana mwenzie nimekuja hapa kuandamana kwa sababu ya uhuru wa mwanahabari na siku zote tunasema kwamba mwanahabari ni nguzo katika jamii
na mwanahabari lazima aheshimiwe na kila mtu, kuanzia yule mtu wa chini hadi yule mtu wa juu, kwa sababu mwanahabari, sisi tukileta taarifa ni hali yetu, ni lazima tufahamishe yule ambaye anatusikiliza, lazima tufahamishe Mkenya. Vile vile kama vile ambavyo tunafahamisha Mkenya, lazima tufahamishe serikali, kwa sababu taarifa inatoka kutoka juu, kutoka kwa kiongozi, vile vile inafikia mwananchi, na vile vile inatoka kwa mwananchi inafikia kiongozi. Kwa sisi kama wanahabari ni watu ambao tuko na role kubwa sana katika hii jamii yetu, kwa sababu ukiangalia kama sio mwanahabari, yule mtu ambaye kwa mashinani hangejua kile ambacho kinaendelea, na kama sio mwanahabari, yule kiongozi ambaye anaongoza katika maeneo mbalimbali nchini hangejua mwananchi wake anataka kufanya hiki na kile. Kwa we must be respected, lazima tuheshimiwe sisi kama wanahabari, kwa sababu wakati tunafanya kazi nzuri tunasifiwa, na vile vile wakati tunajitetea sisi wenyewe alafu tunanyoshiwa kidole cha lawama, haifai kwa hivyo. Lazima wakati sisi tunaandamana pia vile vile tuheshimiwe, kwa sababu hitaji letu kama mwanahabari ni heshima, heshima, heshima. Singenshonga ekere toko kore mirimo yaitu buya ninki gekogera omonto akumukige tambukora abanyanyumba kumukige tambukora wako moralia singenshonga ne mirimo yaga. And in fact mtu anaanzaje kufikiria kulenga bunduki yake kama silaha yake kwenda kwa mwanahabari? Na wanahabari sisi tuko na mitambo yetu hapa, uwezi anza kusema kwamba mwanahabari hakuwa anaonekana, hatakuwa tunaona kwamba ni mwanahabari. Unaona, kwa sababu sisi wanahabari tumevaa press hizo tags, alafu tuko na vyombo vya habari, tuko na mitambo hapa na pale. Kwa uwezi sema kwamba sisi hatukuwa tumeona wanahabari. Kitu ambacho tunaomba siku hii ya leo kama wanahabari ni kwamba tuheshimiwe, lazima tuwape wananchi taarifa kama ilivyo, bila kuambiwa kwamba hiki kiko hivi weka hivi, bila ile kushurutishwa kwamba hiki hamfai kuweka, hiki hamfai kufanya. Lazima tufanye kama vile tumefunzwa na kama vile tunafuata media codes of conduct hapo nchini Kenya. Asante sana igoba nombi ya mono ase ugutumanya igoba no aso mwancho muriria anda kengomanye biboriria nyarako bari kwesokia nindiringa ninki umoraria akuburirwa umoraria no monto wesokia kabwate ikamera yaye igitabu kiaye ni karamu yaye kuri ndonsi ya sonsi nigo abanyanyimbo bakonyarako bagwesokia banyarako bakonyarako bakobaka masasi abararia banyarako bakoba harasi bose enterende bakonyarako baburukanya ayonsi na kikagere abarari twanyarako batogwesokia litukori rero elyo kurobekana na kumanya obwenda bwoitomboro byobo nande kuko kumanya buna kuruga igabu na tokora kuruga iga nigo toratare tokora okurobekana ku murembe wika ase chia bisicho mu county commissioner ene ryako batoko matebya ebirero byeito nari toganeti buna abarikia magana anene mono kurwa orogongo rwa gusi ingo kumanya buna nigo abarikia magana ense ya onsi ya Kenya beso kire chinsemo elyo kurobekana ase litukoriga elikonyora obosibore nabo igo kwegwa goseko konyora oborende boisaine engaki bagokora gose bakonyora amangana amaye kurwa ase chinsemo igo nangendete kumanya ningendete kumanya nga kotogendete gutara imeyo muchubo songo ntochu kumanya buna agendete gwatika engaki abararia bagendete konyara kuba bagwesokia igo bano omwacho muri yende tubwatia ende tunyako bato kumanya inyora ikerigeta seni kyao kya Ndizi TV namba ya mukuru wa orogongo rwa gusi tubwatie ase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema yote ya YouTube Ndizi TV News naba igo otubwatie wetera ase wakena namba esini yera ase screen ya ugabwe ande tunyako kumanya buna agendete gwatika mukumanya abana barari kurwa orogongo rwa gusi kurwa ebitaseni byonsi biribire ime orogongo rwa gusi to chakanigeta seni kya Ndizi TV egati ebinge igon tugenda kumanya na chemono legali ko chikobeka etarumbeta yane koje bukikigima ende ko te koligia obosibore bwaito intubuna abararia anene mono bakurwa orogongo rwa gusi ni goto gotebanga omorari go ikasikwe omorari go ikaye goborendi elinde lyo ayo mwancho murire nyako kumanya nikige gwatika goikatonyo roborendi goikato sikwe goikato ebwe kelito kaneti ende nande twa gosekera to koligia mangana ma gartu achere umunyanyimbo gartu achere authority ya ganeiri tigabe so kibaba basibore go twa mangana una to ya ganeti ekegara ntuntu bwazi sira ende onsi to gochigoito monto nigo to bwate gitabu ekaramu ne kamera yaito ende likonyora alitoga neti igo bano mwancho marire ngo chigosoka kuruga iga ninchi go gotigera michana tukumanye na ande bunaga ndiye mono sana. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomogusi. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurengera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi.
Komanda amekuja hajakuja? Amekuja. Salimia tusimsalimie. Tumsalimie. Okay, waandishi power. Waandishi tidim. Waandishi ria. County commander amesema chai yetu iko inaiva. Tungoja malize meeting atusalimie.
Ambia kupea pesa tuende tukunywe soda kile mzimu. Atukuli sahihi tupangwe ngo tunaenda kukula pole pole. Magi kata tungie sindi tukule. Tuende kunywa tukule. Wasene. Lakini muyamba mbele kuyana. Ninataka nikutume hadi.com. Sema hadi.com. Hadi kadi disappear before disappear. Disappear before disappear. Man of conscience, Mr. Magali. Today I pray that you got this board. Manda ndiye ameingia. Ukae wapo mwache gerere. Tough issues here. We have the issue of infiltration by bulls coming in. Just assure us in terms of protection. Yeah, we have always been there. Like yesterday, there were some goons who tried to infiltrate, but we were there to move in swiftly, and we personally reported how we worked yesterday. So we have always restricted or restrained ourselves here in Kisii, and we have always worked with you, all of you, together. True voice. Thank you. Asante sana. So tutaruhusu komanda rudi kwa mkutano kwa sababu is so busy. So thank you so much. Next destination County Commissioner's Office mapema. Tunaye komanda. Ngono omwancho muliereria igagwa ni gotwaika sechi abisi chomo county commander we county ya Kisii uyu nyariko bagago tukwanira abera tatu na ndo nyako bagago tumanya buna ni gunare na gusema awaya na asali agendete ingati abara abali kigose abarali peso ngana rali agendete tobebo omunyangongo kurwa orogongo rwa Busii uyu nyade ko bagawikirana nere asukurobekana amona baliki gubwazo sukubatira nabaliki bande amangana elikorobekana ende tonyoro bosibori waito eminto Professor Magati nabo to kumworokanga Professor Magati tatebyango na kigunki kyagara gwesokya ndiye mno mendeda sari swali ryo iyongo tabaiga omoliki egasya no corona democracy ekro moliki ale free democracy go eroro niga sitenene no kondera obusubore bwaito obaene bolito ira se katiba muna freedom of expression nekito kurwanerera generally igotakire nga abaliki babanyanyaswa bosaigo nande gasitu ne gasi raisi onyore facts nekire o report ndo nabire ama omwana inke bali bakosoma gusibali bagotegerera
na riba ko television ba make judgment yoka igo egasi itaba na habari negasi okora ngaki information ya chire kerase ebon yebuna omonyankonko oberero ngoro gusi asige gitambe gusumuri kiasige kigitambe andake urucha magana agendete bono igasama tukamagia na rengyo okonya so kwabali kitari gento yansa rero kero kene ndashata ngaki we have had a troubled past kurenga ki ya barai ba kurumaega ngaki ya morai moi ngaki ya abari kunya swarenge akamera mandwichi ngase usumboli mono ngakeria abande babwatwa nabona kwa tichusi molikinga isigeta mono actually is a role model mashara gaito akabwatu na nyaboli chata kinga yanga igabwatu kimakosa but we strongly feeling negative kia better planned na ndimo ntobali kikorubosonga we condemn igo ase omwancho muri ria ntogenderete kukumanya bunagendete gwateka kurwa ase orugongo rwagusi engaki abarikia magana bagendete gwesokia erikorobekana esengencho banyore obusubure amono bwene bwabo igo tobwati ntwende kumanya bunagwateka ekeltogendete kwanda asio bisi chyo mu county commissioner we county gosomo county commander we county ya Kisii.
Sawa sawa. So hawa ni colleagues from different media houses and wanafanya peaceful demonstration not just in Kisii County, it also happens. The reason why they are doing this is because of the work they've been doing in line of duty. Wamekuwa wakipigwa, uliona wa colleagues in Nakuru walikuwa wamepigwa risasi, wengine pia wamekuwa harassed. Pia tuna bado mapambano, 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 bado mapambano, mapambano, mapambano. Tufainie out. mwancho murigereria abwegete seni geito Kiandizi TV buna nabango kumanya kurwari umucakano nigori tukoria rero twanya ko batuko robekana etera abali kibonsi amangana imensi ya Kenya tonya ko batuko bwaterana elikorobekana esenge chonga aba agose abali kibaito abande nigo banyare ko bakutigeru chingoma engaki gosenga kibakuriye mangana magia engaki bare ase chiparago engaki korobekana kuri gwekegori ekigia Gen Z igo twabatarire egati gose twachire cyabisi cyo county commissioner twacha obisi cyo county commander nagaiga nigo abali kitogere tukorobekana imiyo mu cyobosongo egaragara tukubwatikana cyo kubwatirana nabali kibande amangana kurwa chingongo chonsi imensi ya Kenya giga nonde nabali kibaito amangana kuregeta seni Kiandizi TV oyo mto dipon nkiora nyako kwa naigori litukori ale nandake ayebuna omoralia na kioro cheli tukeriga ndiabere litukori yago sengaki biamono sana Mildred tigante benga litukeriga nigori abere ligija asenge jotinda ramo chandonde nande ngwene nimbia mono sana ase abateneneri ba security me county ya Kisii senge chomba twali bagaligia omo county commander onyara gutokwana gutebinga oburendi ngochikoene kibarenga abali kibanyo oburendi boisaine
asenjere ya bene bego twatarukia service yomo commissioner bego twanyora umu assistant county commissioner na ero yote banga ngo chibari kwenekia abuna bariki nkonyora bari oborendi boisaine tingaki bari asemiremo yabo esengejo inere njira yamo yoko barenda na kuba tingaki chinyororo eri banyana gokora obokoreri bwabo osibakorere abana inchi emeremo anemo no konyora ikiseje cyuto cyarorekana engaki kero kende ebintu ebyo bigokoreka nabaliki no bale bakomerekere ebintu ebyo kwanyora ngabona baliki bakomyoki wesengenjo ngo chikoena na bale tokanga evidence of what happened on the ground. So basically kineka gora baliki bamenyokiwa batirende ntogene tengana ki we are here to fight for our rights na ando nyara we expose ebintu biri bigokorwa behind the tents bitali ebironge ngo cyasaba abana ichi oyo Minto Hamisi ningari ngobori boli elimo liboli lyanya ko bali ko boli gwana kero yo moito ba ko boli nga ne ninki omuliki akuboligwa andake oligeli omusubati kuruba koro musubati tali gwakwa musubati akora Swisses musubati akera takunyara okulwa naye buno musacha totebyango enganeye abanyanyimbo bawe soki banyako bako itaba abaliki amangana batabwati kende gyonsi bako babunya totebyango ayebirengera bya umbiribi kero kende amilde ya street kolia lero ninde nogo semelebe na immense ngima ya Kenya baralia enchera beso kiri banyere ko baba wiki ujumbe ochiase bitengo biria bibwende tagati yabo anene lirengete abanyanyimbo nakeko gara street kolia lero kutwale gotabanga tiga omoliki amangana mayena ko bagagusikwa nabo yogagwesokia gukora imirimo yaye nababwikira umunyanyimbo ibo amilde donyane ko bagagwesokia wikirani obokoreri bwaye bwakira ritwe kero monto arende line yaye yemeremo nabokoreri bwaye bwabutambe elizana ko batokwane kiabu na akubwaterana kwanyale ko bagokoboyi ko ise kunyara boyigo omuralia na onde bwense okora emirimo ase sector ya oborendi nabantu abwente ko bakubwaterana so bwamwe kwane kiabu nabokoreri abigo borendi kwanyale ko bogotinywa enese ya Kenya mbuya mono sana oyo Minto Hamisi gukumanyanga omuliki egasi omuliki ne yera ororo gukumanya aye omurigeria oitobegeta sene kya Ndizi TV na kiya kugera lero abaliki amangana twesokire elikorobekana elirinde litonyore obwana bwaitu engakito gendete konyora koba tokoba inja disco gaiga osudar kwa oborende boisaine nabanyanyimbo igonto gende kumanya abuna gwateka korende asset kuri lero aiga no gotugokorera ekato gende tukorobekana imeyo mochi obosongo nani goto gende tugosaba gosekera ligete kanango cyase abanyanyimbo kwana kyanga ngonyara tole oborende boisaine engakito korobekana kurugose engakito okora osokori amagana amaya aiganto no yo Minto Vincent Onyancha tigara tebyango elima bosabere buno gwatebero Minto mumanyi rero tokorobekana buna baradia igobono twatare kinsi buno gwachi kumanya gwantu abato gosanga nomo county commander haigase county ya Kisii oyibono lenda ate buno igulekerero kia abariki amangana abo chinga kijibo igombo county commission twatara service yaye abo go tweroko no gwito ngo bwatekana korkia abakia korekana bangase county ya Nakuru abaso omo radio ya mabeteka wakolisa seso korokwa yagandata ko konyora chinkoma anemono kurwa ase enyagatari ya mukurose county ya Nakuru gobono buno rochi go mwanchu murigira Ndizi TV ligotaka ntokobwati na abuna barali bagende korobekana igana baralia korabiteseni anemono kurwa ase county ya Kisii kubata ne county ya Nyamira ilikonyara kwane kibuna nkonyara toro rwandra obusubori bo muralia freedom yobora nereria ekero bono togendete kubwati na kwane kibuna abanyanyimbo kujara bare kubwati lichiko kolengana ne katiba aigasense yakenenga ntura bwati litukuligima igobono buno gante tokatanga okumanera beka korekana ekero tokanta kurwandra obusubori bwa baralia ya mase mukuruka igaga katika timu cyobusonge county ya Kisii litirane chenkoro kwa Vincent Onyancha ensemble goika studio Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu nigo turine kirenga ekiyo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi nigo bono yakire kirundekerene nego kurentera chibiche chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogon korbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet,
Kisumu, Migori ni chisemo chinde chinyinge. Nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore. Dizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi. Dizi TV obwensu uomogusi. Dizi